o le tātou por kalame o le tue Tepa i le Aiga. O le nganga fia ma le whaaloro tele lava ia e whaafilo i e tuai. Pa ia ma le mamalu o le tātou watunu o le nei fo iaso. Pa ia mawalunga i tupu mai e o le tātou watunu. Mai lava i maunga tele se i o lava i le whanau witi. Whaafitai, whaamalole so i fo manuia. Le whaalolo fo i whaafilo i tuai le au whainga ruenga le atua. I whatawhai taulanga e fia. E o tautua lava ma tala ina le tala le lei a Yesu Kiriso. Na i tonu fo i leanga le lei o le atua. Ia lo wha penga ina i pea o tau ai meiso i tātou uma a wale muli tu i pea ma tala i le finangalo o le li. Pata i tai fo i la fumamoe i te tonu o lea whatawhai taulanga o lea tō vine o lea e kālesia. Whaatai whaamalo whaafelo i fo i mali whaaloro tele lava. Ie na ngā lulu e te usanga e tele, o e o manu malo, ia whaafitai le lofo le atua, lo whaapena peo na o tau langolango sua, i tono o tātou e kāle sia vi i a lava le ali. Tu asino sino le tātou watinu, i a lava tau te alalam papa awai, New Zealand o tinu o mamao le tātou tinu pele o Samoa. Whaafitai tele lava, le mawhai lava o na te una le whaawheloa ia te outou, ma le whaalolo tele lava. O wā outou lava, sa whaapena tau tua i tau sanga i tele. Tonu ainga poto e kālesia, no o malala whanga. Ia wo o le taimi tulou lava, o māti tua. Ai peta iane, o lo whaia pelo tau whaiva, o le tatalo ma tā wa i mō tātou ainga ma e kālesia. O lo o tau ngā lulue pēr ma puna wai. Whawhitai tele lava. Whapena whiona o wholofa mwhawhelo i atu i ainga uma lava. Ia lava e mafuta mai ai, i mātua, ta māma tina, nai whanau, ia o e whaolo i tonu, ma o ta malawa le nei taimi, o e whaafonga mai tonu o lo ta vale. Whia lava o lunga o tau whanga o nisi whata o tolia, ngase le tino o whia lava o lo e mafuta mai ai. Ia o te whawhelo i atu oe le nā. So stasi lava mwhana malama le tātou ngana, ia, alo maia, whawhelo i atu ma le fia tele lava. Ai le mwhai lava na whaangaloina, i lau talino atu i tai au uma whapene. Le mwhai na whaangaloina o tātou ainga, whapena na uwhitia i au pōngisa o na olvala au pa ia le atua. Ie pele ia te o tau mai tātou, e talo i a whapena o na utufia loi matamalini. Le file mua le atua i o tau ainga ma loo fo i ainga. Tai le atua i tau saminga ma fuafuanga uma. Au wha mawai atu i e pele i ate o tau mai tātou. Ia wha whelua i fo i ma le wha anolo tele lava i ate o tau. Isi wha tāwhio mai tonu au te arone. Wha malon malanga manuia. O nei tasti ali tai au le nei porkalami. Lala fo i le o te manatu i tāua fo i. Si wha whelua i atu le nei porkalami i ate o tau. Ta mo molo o manuia o tau ainga, mo whelo inga fia, po alo ma whanau, po ainga poto, ia po e fo i a fio mai whi au ma ngā luenga. Wai to tele lava nisi o i tātou e a fio mai, ona o ngā luenga wha le malo o ainga o tūlanga wha business. Ia wha manuia le atua i e tono le nei atu, ia po nisi fo i, wha penana whai malanga atu, whaftai le atua a whai wha taunu ina atu, vai ngā malanga, nisi o tunu ia vi ia le li lana taita inga malana leonga ia te utau. Ia lava e mafuta mai ia le nei lava tai au te tono maota malawa, tono lo sa, whawhelo ia tu ma le whaaloalo. O whalofa fwoi ma le fia tele, e ma whaiana whaangaloina lau whaatai le nei. Me lava na batu, whaeina o tau ainga, tātou ainga o maia. Bisinisi o a lava ngā luenga, whapena na whaeina ai o tau o fisa o loia. O e o lo ngā lulue o tau lava bisinisi o whale ainga. Tūlanga whapena, lau lava taavale o whale taavale. O e o pūlea whale kāmuta. Lau bisinisi o mua vao, la lava. Leisa ngā luenga po bisinisi e whaatau wā. Au whaeina lo ainga, tātou patipatia le lo whale atua. A tau le leia tangata Samoa ma se ainga Samoa. O tātou uma lava le nā, ia vi ia le atu e whamanuia le atu e au tau ngā luenga. Tono o tātou e kālesia pe o na o tāua. Le ainga tele o le atua.
tonu au lotu. A pena na ia le file mua le atua whaafitai au tō ngā luenga le lei. Tā pena i nai, lau tau soifua ma lo tātou wola, e au wala i le alofa o le atua, i e ka le sia te tas, pa whailo i atu lea ma le whaalolo tele lava. Nei tai au, i le upose leo nei la porkalame, pa tino lava, i te tonu o tātou ainga, po se tau longo lea, toi tepa i le ainga. Ai mua lava na ave le whaafitai i le atua e wala le upu le atua. O se upu fo i mai le awhionga pa ia le atua. E fiso o tai, ma le por kalame o le nei fo i asa ua fuafuaina, mo le nei fo i tai au te tepa i le ainga. Lau tusi o salamo e tolu suma le wha, o lo o iei upu whapenei, o le whaafitai ma le whaamanua tā vita i le ali. Pai mai o te whaafitai i le ali i asa umalava. E le au no na vi inga i lo utu. E mita lo uanganga i le li. E whaalongolongo ia i e ua pōpua ngaina. O na lātou fia i lea. Ia o tau whaanene e atu i le li. Whaatasi mau. Ma ia tātou vivi i whaatasi. I lona suafa. Na o sa i atu i le li. O na tali mai ai lea o ia i atau. I nā tofo ia o tau, ma ia o tau i loa e le leile ali, amu ia lava le tangata, o le e whaatua i a te ia. Tasi leo a whiongpa ia le atua, ai fia whaita wina foi se tasi a whiongpa ia le atua, mo le nei lava tai au. O na oa i lea o na so, o whaia foi e la ua pe o na whetala i atuai o Yesu i a te la ua. Wala ta ita ina mai foi le asini ma le tamai asini. O whae i ai o lātou ofu, ma whaati i ai o ia. O le to o tele o le motu o tangata, ua fafola o lātou ofu le ala. O isi foi wa lātou sala i lalo la lao la au, ma fola si ai le ala. O le motu o tangata ua mua, ma e ua muli, wa ala langa i lātou, u whapea mai. O sana i le alo tāvita, ia manuia o lea fio mai i le swafa o le li. O sana i mea o pito o luma. O le vai sale nei, e ta ua o le vai sale malanga whaatupu o lo tātou matai. O le asafo lo whaelonga ina le au kerisiano o le asala o pama le asa mua. Mai o manatu ai le nei por kalame te tepa i le ainga, se i toi whaatepa lava o e maa. I te tonu i o tātou ainga. O se te au momoli mo tātou ainga. I le nei fo i vai tau o le soifuanga pe ona e si la fia ma o iloa. O le vai a sao la upama. Le ala fo i leo fai tau inaini upma i le fiong pa ia le atua. E whaamanatu ai i lo ainga ma lo fo i ainga. Le tā ua le nei vai a sa. E le fo lau tau si la fia, a lau tau whaafonga fo i upu o fiong pa ia le atua. Le au ina atu a Yesu o na so, ina i o atu, ma te tala ina mai le asini, ma u whapena na whaatau nuina. O nei fo i la tai au, e toi whaamanatu o tuai i lo tau pa ia mal mamalu. I lo o fo i ainga, ma lo ainga, ina ia tātou manatua, le alofa o le atua, e awala le vai asal malanga whaatupu a Yesu Keriso. Po le asa sao la upama, peo na whaelunga ina ai, ma tala noa i ai ma whaamana tuina, e le au kerisiano. E le ngata fo i lea, tātou te whaaftai fo i le atua i le newa i sa, pe o upo le fiongpa ia le atua, le alofa o le atua i lo ainga ma lo ainga, whaafetai ai a wā o ia o lo mafutaina o tātou ainga. O le alofa lea o le atua mo i tātou. Ne lava taimi, e tātou te mawhauwhau wai i a te ia malo nanga lelei. O lo o ieni fofuanga i le nei fo i vai a sa, a le whanau i te tonua o onga. Lo whapena na tāpena inai, le festival o le whanau, o le asa o mua, le a amatai nai o fofuanga, e te tonu o ainga, tāpena atuai ainga, a wā le whaamana tuina po le tu whaatasinga,
I te tonu o onga malato mafutanga. Le ala le wa mai ai nei mata upo lua po nisi o baenga taua. Tātou te mafau iai I le nei tai au. Ma le whaaloalo lava I lau sunga tia po le lei le tātou whaafitai tele lava o lo o mafuta atu pēr ma baba ai atu ai whaafitai le atua pe o le ala lea o lo whapēnao na tau longolongo atuai. O no le vai asa fo I le nei po le aso atai au. O la whapēnao lo tu whaatisia ai fo I pol kalame le whanau. O le festival lea tamaiti Pasifika. E tāua tele pe o upo le fiongpa ia le atua a mai mo I tātou o le whaafitai I le atua. E tāpena ina e le ali o vaenga tāua I tonu o tātou ainga. O oele na mātua mai tātou uma, o tau o malo, whaaro nia nepol kalamele nei tai au. Tātou te whetu whae. O le whawhanua le atua mo lo ainga ma lo ainga. O le vai a sā le malanga whaatupu. O le vai a sā o lau pama. O le whisili mo oe mau. Ai se a lava. Na filifili ai e le ali. O le asini. A tono o se manu e whaatau waa I le vaenga wha le lalolangi. Ai se ana filifili ai le matai. A tono o le nae te sila fia e māneia. A le langona I le nei tai au. Le te tau ea ia te oe maa tātou mātua ma le whaaroro tele lava. Pa whango pēr I le whanau. A oa o le whanau la isi te tono o tātou ainga. O le te talo lava le ali por kalame. Toe Tepa I le ainga. A tono iei nisi o whanau. O le la iti e le taimi le nei. La tau tele I loa, le winga moni, o le tala, pe o na whaita wina mai le fiongpa ia le atua. Ai o oe le tamama tina, o oe ma o e tātou, o whaia onga mua o whanau. I te tono o le nei vai a sā, o lea e te sila fia. Le vaenga I fafo, tele o whale o loa, a tono, o tau sanga umalava o te tau longolongo I le nei vaenga tāua. O pisi lava whale o lo, tele foi, tu sa lewa, a mata mai lava I whai ungo le masina utuna I atu ia Februari, wai va ia le tele, le tono whale o lo, tele o sukalati, le ta ua o Easter eggs, sukalati u whapenaona, mai e tono whale o loa. Whapena fo ina whaatawina, o trace fo ia po pani ia o ta ua, le ngana whaperitania o hot cross buns, tono lo tue pose lilo ai longa se ainga I le sila fia le vaenga I tono whale o loa. Ai o le a se ngā luenga tulo lava. Ma se whe au, ai mai se lava o te tala noa te pēr. Ma le whaamanatu I ainga. O lo o tala vou lava le whanau laiti. Lātou te le iloa e le I o ia te I lātou. Le iloa, ma le mauti noa tonu o le winga moni o le asā lau pama. O le vai asā le malanga whaatupu o le ali I pe o na whailoa ina le au kewisian. O le asa utala o lo whai se utama, pe ato watu wa fia tamaiti. E manei a tele, pai mai le fiongpa ia le atua le na whaitawina, e la tusi salamu e tōsu le wha. I nā tofo ia, o na e loa lea e le leile li. O le upu le o tofo le, e le o le tofo ma fo lea, pe whapea wa e tofo ina, se tangata po la atu lang whapena lea. O le ngana whaperitania, o lo whape, oh taste and know that the Lord is good. Tofo ina, o le mea tau mafa. A e tofo I se mea tau mafa I te loa le mātango fia malilei. Ona e fia tau mafa ai le sua malie po le ona. E ia te o le whamaila fiongpa ia le atua lea. E nā tofo ia ona e loa lea o le lelei o le li. Fia lava tamaiti a tonu ma tātou umalama. Ele na alfana, ai fia foi, tamaiti nei vai tau vaba, ai pia I sukalati, pa atawina o tele tupe au fai businessi. Ai oa mai tātou, o lo whamanatu ea mātua mai tātou, umalava mātua, o se taimi lelei wai fia lava tamaiti I sukalati. Atono o le nā foi whaatau iai, whaamatala ai, le alofa o le atua, e te loa lava e oe au upu whawhai ngō fie, e sila fia fo I oe
le mātutua o nā io walo ma whanau, e te avatu wai le whiau momoli o le nei vai tau, o le vai asa le laupama. Ai whapena na whapea fo i wha, sa lawina fo i nisi o le taimi e fia ai le au keusiano, moni mi wha maoni le vaenga, pio na ta ule ngana whaperitania, le vai asa o lo mua le asfarele, e ta ule Good Friday, ona e whapea se la ngona, ia wa am ese nai le angasala, a o mea lei uma mo I tātou, a mai tātou fo I la, I ne vai asa, I le malanga whaatupu, I le lei tele, tu lou lava ma le whaalolo tele, o na whaamanatu, o tā mo mafa ma a ai le whanau, taimi whapene, I whaamanatu ia te I lātou, e moni e le lei lava le ali, e o na whai mai I nā tofu tu fo iona e loa lea, e le lei le ali, e le ngata la I mea tāu mafa, ai tā whai fo ina tātou whaala o I tele le alofa o le atua, I mātango fie uma o le atua o lo whapena, o na whaatino ina I titonu o lo ainga, I lo nā alofa I lo nā ngalelei, I la na tausinga I lo ainga, e sua malie, upo le fiongpa ia le atua, fia tamaiti mai tātou uma lava, e a ai le sua malie o le sukalati, e te tau fo ina tātou wao, Yesua malie I le whanau le whaitauina o le fiongpa ia le atua. Yesua malie ia te I lātou le tautalatala I upu le lei, ma upu mātango fia o le finangalo o le atua. E te sila fia lava, ma o wilo fo I le awale momoli e tuai, o atau sanga le whanau, ina ia tala fia ngai, ina ia taria le tamaititi, lau tala no atu, e iei le whanau laiti, a iei fo I e mātutua e whaalau I tele iei mo e mātutua. I o fo I nei taimi o whaatawina o le vaenga leo hot cross buns, mā neia, wa e to tele fo I tātou o I loa e whanau o whaongaina tulo lava le areto o le whalawa pe o lea e ta ua tuspeta. Whaamatala uma iei nā tāua, I nei vai tau le vai aso lava le nei a o alu malanga whaatupu. O leo ua mua, o na whaatinoina e le lalolangi a wala I a lātou fi whaataua inga. A o le a se tāua, na ana outou e whaamanatu I tali tonu o le nā ia te outou, le tō whā ma le whaotautanga I le lei, ma le sila fia, e avatu ai le au moni o le asa o laupama. A o tātou wanga atu, ia o atu I tātou ma le whanau o tātou ainga. A ua iei se mea o whai lava I te tonu lo lava whale. O whai ngā lotu nei vai asa, o le te sila fia I lo lava ainga mo tātou ainga. Māneia, ma lo whaalolo tele lava, I le whaatonuina I polkalame, ai nā se whawhangu lava ma le tau longolongo, pe leo se vai tau le lei fo I le nei le whaitauina, nā iei tono tuse o le whiangainga fōu, e le ngata le tuse na whaitauina atu le nei tae o se tasi fo I o whiongpa ia lea, o lo whaitauina ai, ai maiso le valo anga le taimi le nei mai le whiangainga tuai, e mawhai ana whaamatala I le whanau whai ngā lota. Le valo ia o le taimi le nei o le amalanga atuai le ali I whaatu. E mānaia ia, e ese le tele o au tāua. E mawhai ona e whaatinoina ta māma tina, o e whaafonga mai, e meise fo e a tātou, o mātua grandparents. Whaafetai, a tasi fo le nei taimi tāua e tau longo ai I le whanau. Le tāua o le vai asa le malanga whaatupu o ke wiso a oanga atu ia. Mo nā sila fia a tātou tū mau I le vai asal nei I le malanga whaatupu, ma le whapena na filifilia mai o le asini. Ma fawfau le tele o taimi, e se ana filifilia I le asini e le li. A wā o le atua sisili e se lava o ia. A ma whauna bat a mai tulo lava, stolo whanua I ana te unga pe o ia o na pō, whapena I watu ai e o fita tau. Whapena ona, batu e malua li I lungo se manu whapena. Ai peta I ane na whai mai lava le matai, au mai le asini. Mo e ma, ai sea, ia a tonu, le lava te sila fia matatou I loa ia o onga. I o tuai le ali, le loto maulalo matulanga ufa. Pe o mea ia, o lo o tau mawhai. Na ana o te whaamanatu lava ia te oile neva I sa. Ina ia e whaamanatu, to Tepa I le ainga. La e se te au mo le to tele,
o le nā la isi le whanau, la tau te le I mauti noa mai loa tonu wā, na le pau lava leo le mea lai fia iai la tau, o le sua malia o le Easter egg. O nisi o au lotu ma nisi fo I o Aiga, te lo nisi taimi, iai le mea lea ta ua o le Easter egg hunt. O le mea moni lava lea, o tufa solo mo Easter eggs ma tu I fafu o le lau whanua, o lalo la au, o tonu o tonga la au, o fea lava o tufai. O na ole o tamaiti o sa ili mai, o le mea moni lava, le tai, o le matua ialu le ato le tamaititi sa ili ina ia maua le Easter egg lea a. A tonu whaifoana tātou whapea tamaiti, a whai o fia te tamoe ma sa ili, sa ili ia maua le Easter egg lea te fia iai whapea naona o lau Easter egg tau mafa pe aia le tamaititi, tulou lava upu, lata mai whaatino inai, fia ai, whaamalie inai, lo na loto I mea lei, le matango fie o le taste po le tau mafa ma le aia o sukalati, whaamalie inai fia. Ai, wa mato I alu le ato, wal me moni lea, a whai nei Easter egg hunts, vai le alu le ato o tamaiti supe mai. Te ave fo isi tala whata itai. Pa ave ele upu ele le fiompa ia le atua whai mai, sa ili mua le malo le atua, ma la nā mi o tonu. Whapena, ia fia sa ili, I mea lelei uma ina ia manui ailo na o langa sa ili I mea lelei. Te ia te oe, sila fia ma le loa, a tonu, na ana o whaamanatu, a le nai lo tau pa ia ma le mamalu le sila fia tele o awala. Te momoli atu ai le fe au, o le vai sao lau pama awala, wa pena o vai atu. O ko le teimi le nei, o tumu fale o loa o Easter eggs, o vai whapena, hot cross buns. Ai oa mai tātou, oa mai lo Aiga, ma lo o fo I Aiga. Pe lava na o avatu, ma le whaalo lo tele o vai sa uma. Le ale upo le atua, o le asa whaamanatu o te avatu, whapena ina fo I malo o Aiga. Le na o whai atu, ai tu ulo o Aiga le ai. O le mea moni lama, ua mātutua le whanau, wa iei fo I whanau, ulo ua mātu, a iei tamaiti tau longo, po le mātutua fo. Po le mātutua le tu uai le tātou ngā luenga. Tau longo pea, ina ia feeling ngā, pe ona fia alu le atoa, ina ia maua le Easter egg, ia whape nā fo I le tamoe, ma tau wiwi, ma tamoe le tau fitulinga lea, ina ia maua le manuia. Te whaona whaatusa, I le telo a whiongpa ia le atua, whaatusa I le tamoe, ina ia maua le pūlo le ola whaavavau, whaapale ina mawhai le au mātutua lea le au talawau. Whaona ave le life application pe ave le tala whaataitai, I le fia sa ili. Mana ia, le tele o onga mai le whiongpa ia le atua I mea lo tātou, savalia le nei vai tau, mawhai o na ave le tū whaaleanganga, ma le malanga whaatupo Yesu Kiriso, I le ti le manu fi le mu. O te mawhau lava isi taimi. Ia, ona o tātou taimi, o le atu o te sunga ia te tia, mo tātou whaasalong whaapisinisi. Po mai, toi whaawau lava sina o tala I taimi titi, a tala tātou leina whaapitai. Ia, di ia lava le atua, ia nā whaatua mai atu lava o nau tau whaafonga sasi o whaasalonga, pe o se tasi o vaenga tāua o maia fo I le nei tai au, mo le tātou por kalame, o le festival lea le whanau, pe le amataina I le aso a tai au. Iei lea lo fatele lava ma le hanga le lei o le atua o lo toina fo I te tonu o nei por kalame, ia o onga. Mātango fia lea o na pe lava o na la fia ma tātou iloa, le tāua tu Tepa I le Aiga I tātou tū manganu, lea o ina o le whanau, tasi fo I nei vaenga tāua pe o na iei le whanau mo o la vaia. O le ase au ngā fo I le nei vaenga o iei ni whanau o te iei. O te loa o siva, tūlanga u whapena o tāleni, whabatu e le atua I le whanau, whapena ni whai le tāina le kitara, tā le pāte o le siva o tūlanga umanei, o mea alofa le atua,
Mana tua foi o nei vaenga uma peona abatu. O taleni in fauna avea. Ma mea lo fali atua ni ngatu ngani. O mea lo fali atua. Mana tua foi o nei vaenga uma peona abatu. O taleni in fauna avea. Ma mea lo fali atua ni ngatu ngani. O mea lo fali atua. Mana tua foi o nei vaenga uma peona abatu. O taleni in fauna avea. Ma mea lo fali atua ni ngatu ngani. O mea lo fali atua. Mana tua foi o nei vaenga uma peona abatu. O taleni in fauna avea. Ai lau tusi. Sunga tia pa mole lava. Lo o yesi vaenga leo toe. Lo toe. Mal fa alo lava. Ya, o le nā pe o na abatu le nei taimi tātou te baba ai iai o le whaatinonga pe o na abatu e se tala na abatu o ina lo whaatino i foio. Me alo whale atue a wala i le taina o le kitara o le pāte siva foi whale atunu. Le vaenga tāua foi fia tala noa iai o tau talanga. Me alo whale atue a wala i tau talanga le whanau. O I foi o lo maua i le whanau. Le aso fina ngalo i le vaenga. O whaamanuei na ai lo ainga. O e fisosoani i le o ina o le whanau i lato tautalanga. O te lo whainga anuenga a whaia onga i tonu o Nepal Kalame. Iei foi i se tasi o whanau o lo awai i nei vaenga. O lo fisosoani foi whaia onga ngā lulue. Ai foi le vaenga tāua i tātou mātua. E ona fesoasoani atua i le tautala a le tamaititi. Faafetai foʻi auā i amatai le self-confidence po le mawhaile le tamaititi. Ona tū i lumo o tangata e tautala atu. Tautala e le fefe tū i lumo o tangata ma whaaleo atu. E ese le mānei a foʻi o nei fuafuanga pe ona fuafuaina e te tonu a o onga. E tonu la o tātou ainga tangata anu Samoa. La foʻi se ao ngā i lou lava foʻi ainga. O nei por kalame pe ona whaatinoina. Festival pe ona iei le whanau. Le aso o mo tātou te talo iei le alofa o le atua. Ia manuia fuafuanga a tamaisi. E whapena o na tātou a wai whaatasi. Mana tua foʻi o nei lava vaenga o ma ele ngata i le vaenga a whaia onga. Ma i lātou o tonu au. A iei foʻi le tātou pito la au te tonu o tātou ainga. O a vaenga o tuina i fo iei lātou te tau mawhai whaatinoina, mo ia fuafuanga, ia tātou lango-lango. Tātou lango-lango i tātou iei ma le whanau. Tātou abatu fo ia upu whaala e au o uwhaalualu. Uwhaalualu le whanau. Ina infernal lātou role tāua o le mea leo atu iei. O le whasota inga ma isi uso a tangata. O isi tamaiti, o isi ngangana. O uso i te tonu ma tua whawhine, tonu o whalea onga. Whabaina pepe lava na esi la fia ma lo whaaloalo teli. Tātou lava tangata anu Samoa le whaaloalo, mauale, loto tele ma tūlai, pe ona o abatu o le ngangana e whaongaina iei o le atau tala. E tāua tele lo iai mo lo watali i ma lo wafin. Tāua fo i lo lango-lango, pe ona iei nevai taimi atoa na e iai ma e avatu le whanau le a onga fo i mai, o lo taimi a tono o lo iai fo ta penanga, o lātou tōninga o mea uma o lo whaia, pa whetai i lau lango tamama tina. E lau taimi e tātou te lo fo i upua le atua, e a oa o lava le tama, ia, whai fo i whai, malitene, tama malitene o le whanau, e a oa o e tusa mō nāla, e mā tua fo i le te ese ai. Mea lei umalava ia, toi tepa le ainga. O le whaamanatu o nisi ni o vaenga i lua o avatu le nei tai au. Whaamanatu o tuai mō tātou ainga. Le te leo lo sao ta mama tina. Ma mātua. I le savalinga nei vai a sa i te tono o tātou ainga i le ngata. Le festival o tamaiti a onga. Ai o le vai a sa o le laupama. E ma whai ona, ma le whaaloro tele e sunga ia te talaina le tātou leina. O le ase tāua pe ona avatu le festival le ata maiti e maise o mea e whaatau nuina. O le ngangana ma mea uma whaatinoina o lātou siva ma tūmaanga, e maise fo o whasota inga, e maise fo se tāua o le ase fe au ia te oe lava ia pe ona outau mawhai, e tele mea mawhai ona avatu mo le asa o laupama, ma le tāpena atu o lau ainga, ma mea mawhai ona e whaia. O anisi mea ma ni tāua ia te oe lava ia, e whai ona e whaasoa mai ai.
Salaina le tātou telefoni, tolu fitfita silima I watolu, I te wala au mai ai. Lea se o ngā ia te oe, po lau whanau foi. O lea foi sau fina ngalo, mo le vai esta lau pama peo no o watu. Ai sea la mana filifili ai le li le asini, ai le fio mai a wa o ia. Ia, e fitu wha inga, a tonu e le fau lau tau wha fonga. Ai o ngā, mana tua o lo fina ngalo, whangu ai, au whaatali sa tātou wala au, tolu fitfita silima I watolu. O te manatua o te mawhauwhau le alofa o le atua. Filifili mai e le alii le manu whaatau waa lava o le asini. Na te whaongaina mo le alwatu ai mo malang whaatu. O te manata foi, I le soifanga o tātou tangata. Tātou o nisi o teimi, tātou te whapeane o tātou o tangata vai vai, o tangata le atoa, o tangata whaatau waa. Ai o te iloa, ma o te itonu. Tātou e filifili oe mā ue le atua. E filifili oe ke riso mo ana fe au. E tofu tangata malon bana uina. I lo ulava tai tonunga wha ke risiano. Filifili oe le atua. Tātou lotu tele. Tai tonu e yaini si talavou filifili e le atua e tonu ala na ngāluengo. Talavou lava e vea mati a kono. O te avatu talamone nei o le luas fulu ma le 5 tausanga. O le tamao le ainga na vea ai ma ua mati a kono I tonu se e kalesia. E le whapela wa o abat ale winga la utala o nisi o taimi. E tātou te manatu o tātou on tangata vai vai ma le whatawa. Ai amai e le atua le taimi mo o e ma o filifili whanot. Filifili e le atua. Filifili e su keriso o le asini. O le manu e whatawa. Ai na vea e le alii. E whapena na alwatua ila na malanga whatupu. A tau na whapena fo I tātou. Filifili ngā le atua mo oe mā tātou ngā lue ai tono ngā luenga I ainga. Bala awina I tofi matai tono ainga. O tūlanga uma whapena e kālesia. Tūlanga uma lava. E yele filifilinga a le atua mo oe mā ue a vea ma mea whai ngā luenga. Lo talaina tā telefoni. La lava se tā ua fo I o le nei vai a sālau pāmai lo ainga. Ia e mai se fo le festival o tamaiti lo oanga atu ne iai. O le ase tāua mo lo ainga. O le a fo se fe au e mwhaiona e mo moli mai. E whapena fo ni fisosoani ni whamanatu. Mo I tātou le nei vai e sā. Vaenga I e lua tu ina atu e mai e sau finangalo le nei lava taimi. I le vai e sā o lau pāma le malanga whaatupu. Ia po le taimi fo I nei. Pia ngai e tamaiti ma le lātou festival a mataina I le aso a tae au. Ma le whaalolo tele lava, o talaina le tātou telefoni. Le lava taimi e mwhai fo ona e baba aipe ona o batu le tūlanga le I hot cross buns. Whamatala I le whanau, le pani le iei o le whalawa e whaongaina I tātou. Na e tau te sila fia, tau tele o tātou e kālesia, whamanatunga. Ia, o le nā lava tau te sila fia iau lava upue, ma whai ona talia I nā I le whanau. Ai o lo whaongaina ai le whalawa, ia o lo tuwa I lunga le mepe o sikoluse, I le ngangana whaperitania. E mawhai ona e au I le liina ma e momoli atuai, le whe au o le nei fo I vai tau I alo ma whanau, I lau lava ngangana I te whaelo atuai. Ina ia malama atili tamaiti, I le whe au o lo tau momoli mai I le nei vai tau o le soifuanga. Awa e ese mea o lo whaatino I nai, e o tātou tangata I le lalangi nei. E ese lava pe ona o avatul tūlanga lea, le tele o sukalati o mea ufa pena, o whalawa nei o hot cross buns am. Ai tu atu ina e te le fe au momoli, ngā luenga le au kerisiano, ma le fe au le alofa o le atua. O lea e amai, le mawhauna e whaatinoina, e whai e fo I lau vaenga, o oe le tamama le tina I te tonu o lau ainga, to e whaatepa I lau ainga. Ave ia le fe au ma tau longo pe ia le tau o le neva I sa. Ele sa o lau pama ma le malanga whaatupu o lo tātou matai. E meisa tu whaatisinga pe ona iai, tu whaatisinga le a onga. Ia pahala au mai, o le naua tala le tātou telefoni, e tāua tele o tau finangalo, tau te pahala au mai iai e whaasoa mai iai, a wāfo ia vaenga e lua ia wa vatu, mo le tātou pol kalame I le nei tai au.
Whai ona tātou tala noa ana I le koluse pe o lo tuina I lungo hot cross buns, whamatala iai, tonu lava mo tamaiti la iti lava. Lo tau whai lava ina ia tau longo pe o lo sila pia ni tō tele o le au mātutua, ai mo tamaiti la iti ia, e tau lama na tu ia tele so taimi, e meise lava I whai ngā lotu ia fiafi, e whamatala ai pia, sava le neiva ia sa atoa, ia pe whapitoa lava le neiva ia sa, a toi le tou aina le mafau lava le malanga whaatupo ke riso ma le ala langa o tangata whamatala fo iai e mwhai lava ona e alulua fo I lau lava teimi te ama whai fo e te tala noa ai lava I le whanau ma whalau I tele umanei vaenga tā ua mo le sila fia le whanau ai wala au mai o le te tala ina le tātou telefoni ina ia mawhai ona whalau I tele ina o oe le nā o le tātou malo le nei tai au e te wala au mai ina ia mwhai fo iona tātou ngā lue whaatasi e te tō le whatu lea. Tō le whatu lea I te tonu o tātou ainga I loto mawhau whau le whanau. Ia I le ngata fo I le whanau. Ne I mā tele tātou whamanatu I le whanau. Ai whapewhia mai tātou umalama. Ma le whaanora tele lava I tātou fo I o e mātutua. Wā mai fo I a tātou savalinga. Po whata waina e lo finangalo mo tātou loto. E nei fo I vai sa I lo finangalo mo tātou loto. Pena o na tau lava o le vai sa o lau pama. Ma li tūlanga whapena. A I whata waina. Le ngata I titono o tātou e kālesia. A inga poto a o lou lava whale. Vaenga ia pe lava o na abatu e tāu o tele lava. Mai mātua o I tātou o ta I titono o tātou ainga o le ulu o le ainga tamā o le whaaloalo tele lava i whapena mai a te oe o oe whapena o na whaataitai mai ai ma amata mai ai talofa lava talofa I lau sunga whatua eti talofa lava ma le whaaloalo ia whaataitele lava molo o awanoa ia e fia langolango atu fu I lau pukalami nei tae au malo lava le whaamalo si upu mai le fionga le atua ala nei fo I vai tau le tausanga wai ai o le tā ua ia le sauniuni atu fo I le whaamanatuina o le maliu ma le toi tūmanu malo le tātou ali I whaola o Iesu Keriso e moni ai lau saunoanga e whaamala malama lava I nai whanau le tā ua o le nei vai taimi a o le sila I tū le tā ua I te ua mātele le whaamala malama I alamu whanau I a ngalo I tātou I e mātua I a tātou sāpavali ai fo I e tūsau o tātou whaatonunga I whaatonua le whanau whaafitai tele lama mo le pau I nei ma tā uma e mana tunatu pe eile le ola tangata e au auna masoi fua I le atua ia e maise fo I la ia nai whanau ia alo atu fo I mo le aso ata e au I nei ia mana ia e selo o fia o au via I porkalame ia tamaiti wa lo wa o ina ile ngangana le ata tau Samoa ia wai mo ia e o lo ia onga ia o mai le fale ia se ilonga e talo noa matanga tamatua ia no fa Samoa le a talo noa la to we o alba nga matua ia e senga nui ia le fa Samoa se ilonga te ata o so ia I fa Samoa ia to a fa Samoa mai le ai malama uma le fa Samoa ai a talo noa la to ia e le tala noa fu le fa Samoa a senga nui ala to ai fa aftai tele lava mo le fa manatu mai a wa matua lava ia fa manatu I fa nau me o lai hola mai ai fo I lato le nei o langa o lo tato o lai wa nei tai o le fai ngata I o le me le wo I ai fo e o la ma fau o ti fo I misi o a onga I tamaiti e fenisa I solo ia le tatalo ai le atua ia la vea ina nei a onga e o atu e fa nau e pui mamanti ai lato uma ino nanga le nei malo na alofa tai tele lava eti mo le porkalame mana tai tele lava atonina tai tele mo le vala au mai e me se fole saunoanga ia te o le tina tai whamanvia lava le atua ia te o ia me se fole whanau ia me se fole alo atu mo le a saulau pama ni se fole whanau a wai
I wha moemoenga o onga I manuia la tu tapenanga mafufuanga. Whaftai tele lava. Alo fatu ia Alo fatu fatu. tua. Whaftai. O se tasi, ta alofa lava. Ta alofa o sua eti. Ta alofa. Ta lore langi mama. Ia viela vole atua fa alongolongo atu foi. Ia o ma fa amana tuina ia e moni lava. O tātou mawhau te soa pia e vai kai mire nei. Vai kai mire lava nei e maranga whaatupo le tātou wali whaola I Yesu Keriso. Ia peho la e whaasoa mai I a sina pisi ia awa o le manu fili mu. E anga malu o rona fila ngalo le ia tātou maua le roto maua lalo ma le roto fili mu. I mawhai una tātou taria ngō fia le anganga le atua. E whaatupuina I pēr lo tātou whaatutua ma lo tātou mana tunatu I ngā ruenga mamana lo tātou I whaola. Ia I maise ola na whaola tanga. Ia a whapetai mata ngō fia le whaalongolongo atu. Ia e upilea ia te oile tina ia au ma le pōna tau longolongo. Ia alo tātou mawhau te toa I vai taimi neio popo ngā le tātou I whaola. Ia tātou au lia manu ia tu fo I sa pati o pama. Ia whaapea o na tātou mana tuna turuloto ia I le mana mai a nganga alofa o le atua. Wa mawhai una toi whaola ina mai o tātou tangata mai I loloto o le angasara. Ia whaafetaia e nei aso ai whaamanuia pea le atua ia oi esi. Manuia o ngā ruenga o le tau longolongo. Ia sanga mana tua I pea I tātou umale alofa o le atua. Ia malona fia ngā. Whaftai tele lava tina. Whaftai tele lava malo fina ngalo. Whaftai whaatupu manatu po I tupangu. Whaftai tele lava I lau tau tapo inga. Mata mai se foi o fina ngalo fonga ina mai. Whaftai tele lava le tau longolongo. Ia, o lo te tala ina pea le tātou telefoni e mwhai ona e wala au mai ai. O stasi o vāngi tau pena o bat pea I nisi o whanau o lo o iei tau talanga ia. Pena iei nisi o tā pena mō tau talanga ia mō aso ia le whanau. Tasi le vaenga tāua le ngata I siva, bese matulang whapena. Ai tasi le vaenga esela o fia iai, o le tūtū lai o tamaiti ma tau tala. Ia lātou tau talanga e whaatino I aso ia. E pena o avatu o I foi, e amatau nā atia e aile, ma whaia le tamaititi e le ngata e le lelei o le tautala, e ma whai o na avatu aile upule a whapetain. E le fefe ai, self-confidence, o whai na tūlu mo tangata, ma tautala atu. Nasi lea e ma nei e tele nei potopotonga, ma awala ia o whaatino ina ai, ma le ngangana e tautala ai. O talaina pea le telefoni, whaina e wala au mai whai e sau fina ngalo, la fo I sau whautuanga, o la fo I se langona ia te oe lava ia mo le manuia, o tātou ainga, e le ngata I fuafuanga a le whanau. Ia au te tonu foi I tātou savalinga, pa keurisiano pe ana o avatu, ina ia tātou I loa lava le alofa o le atua. Aua lava ne ingalo ia te tātou le anga le leo le atua, e nei vai tau o le soifuanga, ina ia whamanatu e pele tāua, e le ngata ina tātou whaitau tuspa ia, e tātou te whailunga ina I tau sangata I tasi, a ia sila fia ma tō pele whatu I o tō whinangalo mō tātou loto, o le asasā o lau pama, ma le wheau momoli o lo amai ai, mō tātou ainga. E pe lava na o avatu, e ia te oe lava lau sila fia, le ale mātutu o walo, ma whanau, e mwhai eile au wale, e mwhai ona I loa e avatu ai, e talia ai e tamaiti, e sila fia lava e oe, le tausanga, ma le awala, e o ai vaenga mātutua, e o mai taimi nei ma whai ana e ave I ai le tala o le taimi neo le sala o pama, e o ai le au talabo mātutua, I ai le awala ma whai ana e avatu ai tau tala noa ai ma le whanau, e o fo le teine titi, ma le tamaititi la titi, e ma whai lava, o lau lava ngana ma lo sila fia, e mawhai ona e momoli atu, a le mea tā ua ma le mea o tau mawhai e nei porkalami, o le whawhangu atu ma le whaamanatu ma le whaaloro tele lava, ina ia awa lava na ale tau, a I whapena whaatawa ina I o tau whina ngalo, ma loo fo I loto, loo fo I ainga,
le fe au momoli mai o le asao lau pama, i o tātou savalia, ma le tāua o le alofa o le atua, e le malanga whaatupu o le tātou o le whaolau o Yesu Kiriso. Ia, a whai, alu tau whaatau ni nei weekend. Ko ni nei foi vai aso pe tu ua mai foi, pe sofi ma tamaiti le tā vale. Ia ma tua whaonga nei awa noa tāua, foi mai loa a whai whaatau se isa e, po le alawa. Whaonga loa le nā taimi, e te a watu wai tina lau tala lea malau whangu, e au ngā tele e pei ona e whaafonga mai le nei tai au. Tau ma whai lava, e na ia te tō le whatu lea te tonu o tātou ainga. O le manuia o whanau, o le manuia o tātou ainga, o le manuia o tātou e kālesia. O le nā lava i utou au mo tātou lima, tātou te ngā lulue whaatasi, tātou te taulongolongo pea, e tātou fia pe ona e fia tau mafa ma o fia ai somalio sukalati, e tātou langona fo i le alofa o le atua, pe ona mai ana fionga pa ia whai mai, i nā tofo ia ma e loa, e le leile ali, e le leile ali, whaamatala i tamaiti, le mātanga o fia le sua malie, te leo upule fionga pa ia le atua, o nāe tau mai e le sua malie, o le alofa o le atua, a fionga nā le atua, te tau pea matala noa i se au whanau, a o tātou savalia, ma lou ainga, mai tātou umalava. Kasi bai ngot fia whamanatu stāua le nei o te loa e se le māneia. Taimi nei o le, vai asao, lau pama ma le alo te fo i lasu maliu o le li. O le asi le i mautanga se ngase. Kasi le vaenga whaatino foi. Pai ona e whaatawina foi po ni Easter eggs, po le alawa se mea whaapea. Te aluatu le whale mai. Whaamaasani ama whaina ave lau whanau. Ave lau whanau po lou ainga mai se o oe nā tulou pe te loa tāle ki tara po le ale tulou whape. Tau te asi e le whalemai o tangata mātutua ma lau whanau e tau te whai mea alo whai se Easter egg. A whai fo e le ma whai le vaenga le isa whaina. A le whi au o tau momoli e ei teimi tāua o le malanga le atua, le malanga whaatupo ke riso. E whapena fo ina e savalia fo ima o savalia e au. E au wala i le ngā luenga tālai. In whai ei ona e aluatu i maroto o tangata mātutua, ma lau whanau, tala noa i e tamaiti e popoto e pepese, pe lama, atono na nātou sila fia foi i leo mamawata sa o batu nisi o tamā, le ngalo i a tau, le sunga i a fituli mamika o strasi o whai fi out. Ua, bala uina le atua manai o nalo, trasi le nā maenga tāu le mwhai ona, ngalo ia tau le nei fo i whai whea. Leo atu masiana whanau o pese, i taimi whapene i tutonu o maota o tangata mātutua. Rasi le vaenga tā ua sa whaatino ina, e le sunga le whai whea manai o nalo au soi fua le whai whea. La iti 1980. Yo le winga lau whamatalanga. O le whatu lea e le tu ua se longo ni aso fia, taimi whape o le aso fia po le ne. Tātou te celebrate ai le whapena al Kirisimas. Le ai, le aso fia fo le taimi ne le sala upama. Walo whamanatu mai ei le alofa o le atua. Le alofa Yesu Kiriso mo oi mā. Tātou tau mwhai au wala le lei umalava. Ai, tō sina mai ai ma whawhangu ai ma o ai le whanau. A o lo ainga whanau e le ngata i tamaisi laiti. Ai o lava i whanau mātutua ina ia sāva vali i le whinangalo o le atua. I e whata waina i o tō whinangalo mō tātou loto, i o fo i a tau, pe lava na o avatu. O se tala, ma se langona o te avatu nei por kalame. E whapena aina foi, o na o tau mawhai foi au, ina ia sāva vali ai foi, la o whanau malo o ainga. Ina ia whapena foi o na manuia, ma au nai pēr i le atua tusa malona whinangalo alofa. O nei lawa i taimi, ma le nei sa, tā pena i ai, tō whinangalo mō tātou loto. A tō whailunga ina, ma le fia, ma le whaatai i le atua. E sa lau pa ma le vai asa, o le malanga whaatupu o lo wali i malo u whaola. Pei o na alalanga ai o tangata, e o na whaitawina le whiongpa ia le atua whai mai. O le moto o tangata, ua mua, ma e muli. Wa alalanga i lātou o whapea mai. O sana i le alo o tāvita. Ia manuia o le awhio mai le swafa o le li. O sana i mea e au pito a lunga.
o sana I mea o pitolu. O langona lea mo tātou ainga, le tātou pōkalame I le nei vai sa, o te talo lava I whaamanuia pēr lea tua I lou ainga, ma loo fo I ainga, I lava na moli atu, I lava I se ainga I tasi, o whawhangu ia I lea li I le nei tai au le nei pōkalame, ia vi ia lava lea tua, o te talo I le anga le leima le fi le mu o lea tua I tonu I o tō pā, ia pe lava upu masani, Ia fo se whaatamala o unei le tina, ia se upo la vale ma whaale tonu lau whaafonga Samoa, ia e aso tulawa I malu puenga, ia ab eseina se whaatamala o unei le tina, o no le swafo Yesu e tau mawhai e lava, tau longolongo ma le loto maulalo, e whaapena ona, fonga ina atu lava ma le whaalo alo, na ia tātou mana tua le alofa o le atua, ile nei fo I vai e sa, e talo fo Tātou talo I whaamanuia le atua I nai talo ma whānau. Ai ngā umalawa mātua whaapatai le lotu tele. Tā penanga o loo whaatino mō. Nei fo I vai a sai, mō whanga o onga. Ia maua le lotu fia fia. Ia mau fo le mātala. I ese a whaina o se tas. A le talo I te iatu lotu soifua. Ia malo uola I tamai le langi. E nā fo I vai a sa mua. Ia o lato e maua fo I se whaapoponga le tātou por kalami. O le tō te pai le ainga. Aptai tele lava I lau tō whātia tia. Pāmanu e tele lava le atua. Tā penanga ma whi au mga aluenga le nei fo I vai sa. No aso o lo te toi. Pāmanu ia fo I le au whai ngā aluenga atoa le Radio Samoa. Ia ngang whaalora tele lava. Ia watuai le nei whaamatalanga ia ta uli tina. Ia pele file mua le atua. Tōno tō ainga ma ia manatua. O le atua. O le matai o ainga o malava. Ia, soifua ia e manuia,